masithi ngoba makhelwane esithi sakelene ehlekise ngabanye umakhelwane ngoba makhelwane esithi sakelene ehlekise ngosizi lwami cishe ichaza into eziningi ngesikhathi esisodwa ngale yangoma ngathini ngiyakhuthaza futhi ngiyayala ukuthi umakhelwane wakho ndaba ezithi ukuthi wazi ubuze bakhe noma wazi uphandle bakhe kubo akusho ukuthi uma umbone ngena kini sekufanele ube nalento ethi kusho ukuthi uzocela ukudla la ekhaya kuzokwenzeka efike elambile ngempela kodwa ngeke futhi azakucela ukudla uma umuntu okhuliseke kahle uzokwazi ukuthi umuntu akaphume ekhaya engaphuzanga ngisho amanzi ngicabanga ukuthi leso sizulu sadalwa noma sakhandwa ngenhloso yokuthi ngelinye ilanga uyobusisa umuntu noma uyosuthisa umuntu ungazi wena ukuthi umkhiphe enkingeni enganani ngoba ungena komuntu engena kwaZulu noma engena kwaDubazana ngisuke ngingamazi noma udlile noma kadlanga kodwa ngesikhathi ngithi hey mfowethu uphuza nanka amahewu ngoba ufike kabe singakapheli lokho kuzomenza ukuthi athi hey ngayisiza ngeza uthola ukuthi usezoze yolala ephuze wona wena usazi isibusiso esisoza kuwe kusasa ngoba ngesikhathi ephuma kwaZulu uzophuma ethi hey wangisiza lo muntu ngesikhathi eshonje lelo gama lelo khona into zakhe izovuleka beyivalekile awulashwanga umuntu awubhulanga kumuntu welashwe ukuthi wena uyaphana welashwe ukuthi wena isiZulu uyahlonipha uma sithi isiZulu umuntu akaphume ekhaya engaphuze ngisho amanzi kwakushiya ukuthi ufuna wazi kunabantu abangathathi intweni okuzothi mabefika emzini yabantu yenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe uphuthu lodwa mnikeze lona umnikeze amanzi aphuza hamba lo muntu lo uzobe usumkhiphile enkingeni mnikeze okunye noma ungamuphi okunye kuphatha khona into ekuthiwa unembeza kubalekile ukulalela inembeza kuzongena umuntu ukupha umuntu something hamba usiyodla nezingane ekhaya akusho ukuthi uyahlupheka kodwa uzobulalela inembeza kuwena iqiniso lithi kuzokwenzeka umuphi kanti ngempela bekungekho so ngale ngoma ngithi ngaduma kabi ngaduma ngendlala ngaduma ngokusokola ngiyayala ngiyakhuthaza ukuthi ngicela abantu bafunde ukuphana ngicela abantu bafunde ukuhlonipha abantu umuntu umhloniphele lokho anakho umhloniphele nokungabi lutho kwakhe Imnandi ngoma yakho Sikhumba ngifuna ukuqamba amanga mfethu Sikhumba angifuni sande kakhulu ngamaningi Sikhumba umuhle ugqoke kahle mfethu ubani lo gqokisa Sikhumba kahle kangaka ubani lokuswenkesa kanje manje ufuna ukungenisa kwelinye iclass kodwa asingene la ngigqoka iPA PA clothing brand lempahla eyaseBergville madoda lempahla eyaseBergville enye insizwe lapha yakwaMayaba isebenzela lapha eGoli eduze neCarton Center lensizwa ke ukuhlangana kwami naye kube istory ongasibuka sibe yihlaya nyana lensizwa ngithinte ngiqeda ukurelease album le yakulonyaka ingithinta ku TikTok vela nginbox athi ibhuti sekunesikhathi ngikusaka kodwa ngifuni ukusondela eduze so uma ngixoxela ngoba insizwe evulelekile wathi ngiqale ukukunaka mawuthi born in America ngaba nayo into ethi ngiyafisa ukusondela eduze kukaSikhumba so naye ngokuthanda umsebenzi wami so mayise ngithinta kulonyaka wayesecela wathi ibhuti ngicela ukugqokisa manje ngicela ukugqokisa yazi umsebenzi wakho ungenza ngibe nalento ethi ngizokhula mani mawungakuthi into zami mfethu so ngakujabulela ukuthi ngize umuntu ekhuluma kanje ngoba umuntu akayiboni mayikhulu so leyansizwa yangitshela ngezinye indlela ukuthi kushuthi kahle kahle mina sengikhulile noma yayingangifundisi ukuthi fanele ngiyithwale noma ngiqhenye noma ngitshele kodwa wayengitshela ngenye indlela ukuthi kahle kahle Sikhumba usukhulile so sasebenza lensizwa yangithinta ku11 emini ngelanga yangithinta ngalo ngo2 umuntu engangimthumele khona ngoba ngangitshela mhlawumbe iscam umuntu engangimthumele khona impahla wangishuthela wathi nasezikini bayiphathisa zafika kimi sasebenza yangithemba nje leyanto that's why nami ngingenamahloni ukukhuluma ngempahla yayo that's why nami ngifisa ukuthi abantu leyanto bayeseke kakhulu ngoba yakhombisa ukunethemba ingakazi ngibone sithe siqala nje sibonana naye so mangiyegoli ngibuya nempahla mangiyegoli ngibuya nempahla so ngiyafisa ukuthi abantu bayeseke leyansizwa kakhulu nje
asibasupporteni abantu abazamayo yeah asibasupporteni abantu bakithi yes asingabi nayo lenkolelo ukuthi impahla yeah noma ngengibiza igama lempahla kodwa singabi nayo inkolelo ukuthi impahla ileso zesiyoyilanda izitolo lezi ezidumile yes lo muntu wangakini othungayo lo wangakini othunga amaphinifa yeah othunga impahla lezi ezinhle nje zokuswenga zokuhloba ngokwesizulu nani asibesekeni ngibona abantu afuna sibeseke kakhulu ngoba nabo bayazama futhi ngenhlahla ibona abantu asibabona benza izinto phambi kwethu beyiqala phansi bezenze eduze kwethu bafowethu into enhle ilena yenzeke eduze kwakho isiZulu sithi yonke into ufuna iqale ekhaya hlonipha iqale ekhaya uma ungathandwa abantu bangakini umbuzo kwabakuthi uzothi bamiyekelana bangabuthi mina ngoba ngicula nje uma kungathiwa abantu basolunda abangiphi le support abangipha yona umuntu wasemsingi uzobuza ukuthi bamnyanyana abasolunda owasenquthu ubuza ukuthi bamiyekelana abasolunda mayizo supportwa yithi kodwa into engiyenziwa abantu basolundi lapho ngifuna impela ukuhamba nje ngibe personal into engiyenziwa abantu basolundi iye yenza umnikazi wale mpahla wangibona